ibikoresho vya wakina rushasha padel rondera babola Nyine amasara ndegeranye no kuri kwimana ndebera no kuri kwimana Sheri ndashonga magakanda gucenga Jana chongo magarucenga ucenga gatatu nagone nakumvira Nenga wanga nwenye nurugo we basi babarira byashitse nakubizosubira tushaka amategeko tenyi wa nayi waje we kubera iki ucumanda wangarisha umuntu wewe ubu ngira ngende ku kazi ubu nyine n'amazara agendanye kandi rero umbiriza kagapriza ko mwisaga kuri neza ujya mufundi Sheri nakugenda ataraza ugenda ariko maze gushika haza wanandika wewe ubu wibonye ko wazanye ikono nga ucabaza nga muri rwanda kwaze Mahoro mabuji bose ni sawa harinje rero kakazi kugakora waruje ugakora ubu nyene ko muravugana rero n'umugore wanje nabindi naje ndabizanye murazare muravuga n'umugore wanje je ndagiye ku kazi hari ibindi none wamusigira uneka ntene araguhema byose twumvikanye n'amahera nuko nyene nta nakimwe sawa rero noba ndatangura akazi yo nani bagiye kagapriza ko mwisara ugakora fresh ntangorane ntunyizeye ndakwizeye sawa rero Jaki ibikoresho vya wakina rushasha padel rondera babola ibintu n'ibintu y'amakere shareka nsubire nze kureba karaba urumva jo yarananiye gucumika sha yo unashiri mutima n'umugema yo ubundi mwifatiye ngiye guhamagara abatware werindi shawe unamutse jo ndakora amaraso n'ukuri kw'Imana ibyo mbonye genda boye bashwa ukuri nimuze munyumvire ikintu kibaye muri wanjye w'ubuzima nimuze n'ukuri munyumvire nawe mukuru w'ibarabara umviriza ndakubwire mu bantu bose ntwaye uyu muhungu arangora uyu mushinga ntarangora uyu mugabo arangora ni kuvuga ibyiwe byose ni ibintu bitagira akamaro nubona nka agira ntekereza umwanya uni wa mugabo n'ubu nyene twarumviriza ubu hoho n'ibintu bya seriye ntabwo mvesha manzu shira none jewe ndahushira hasi namwe muze munyumviriritse kuko n'ibindi bintu muze tugenda mwirebere nabo tugende wosanga ari ikibazo cabaye akarambaraye no kuri kw'Imana none ko mbone umenga urihuta cyane aruka turahawe yaruka mugere kwirebera yamusagira isasu bihetse umunyenisha utamuracina neza uruka mugenda kwikorera tugende jabaza ngo murakanga n'umuntu ngaha ani wanyuze wowe tushaka ibyo kudutuganga ndakura amaraso ndakura amaraso ubona uretse birako Efundi sa amahoro ga boss yo ibi ni byo nzaniyemo mwagira mu maka mwagira nange mu maka akazi nyabaki iyo numva baje baca umutwe ni yari icaca nga
ngayikata umuto umviriza rero ndakubwira yari kuba yo mukuru barabara nakubwiye uyu mugabo arangore umviriza jewe ngaho urugo rwawe ntuzusubire kuzana ikibazo na kimwe twigire wewe nakubwiye none hapfuye umuntu ngaho reka n'amabanga mugore n'amabanga ndabisubiyemo byo banabireba muje kumwakira iwawe oya we sigara n'umugore wawe mutwambiriza usohoke mu nzu y'iwanyu nawe turasohoka funurindiriye ikiga mu nzu y'iwanyu sohoka nagusabye usohoke kuko ntatora ibindi bintu none sinagukora y'umuriro none wamukoze gusa nkaho mejeje sohoka rero wana mutima kuri kurasita sohoka gazi wawe urumva ni yacu kumenya imoto sohoka yinje nagaragata abafundi b'ubusha Kone nibiki kusunika umbirizi zikoze n'ibiki Kone nibiki nakibona none ayo soko ni soko waruzanye ngaho mutu gukora iki hafi iri umuntu reka nakubwitse ukuri wewe wakushaka kunja umutima warucitse ndi hanjye umutima warucitse gute wewe urazi ibintu ngaho numvira n'ibyari numvira niba ryari ryaguye ngo comeka urumva cyangwa sinayizi gucomeka none wewe wazanye umufuni akora umuriro none ashaka areke gukora umuriro none kunywa niko bakora umurabuga abonye hari hubwaye urabona ngaha hano iwanjye usubira gushyiraho n'irindi tegeko kandi zishaka mwene bajya bafundi usubira kuzana abafundi nka bati se wamuzanye nzoca ubireba n'indi yawe nawe wamuzanye nijye namuzanye aho umusazi nijye namuzanye ubutumwa bwavuye iwawe bwa bundi rero nagunyizeye ntabwo ndakwizeye nagunyizeye urabona guhera isaha n'umwanya nje ndagiye ndahukanye ndagiye kandi usigare ngaho bamuca kumangira mu nzu yose